Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Matheo. Matheo kgaolo ya 26. E rile Jesu wa sena go wetsa mafoko otlhe ao, a raya barutwa ba gagwe a re, "Lo itse gore e tla re malatsi a 2 a sena go feta, gonne moletlo wa tlolaganyo, mme Morwa wa Motho o tla neelwa go bapolelwa sefapanong. Jaanong baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba phuthegela kwa lapeng la moperesiti yo mogolo yo bidiwang Keifase. Ba be ba gakololana gore ba tshware Jesu ka maano le go mmolaya. Mme ba re, fela iseng mo moletlong gore go se tsoge pheretlhego mo bathong. E rile Jesu a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero. Ga tla mosadi go ene, a tshotse lebotlolonyana la alabastere le na le setlolo sa tlhwatlhwa e kgolo. A se mo tshela mo tlhogong a ntse fa dijong. Ya re barutwa ba bona ba gakala ba re, "Tshenyo e ke ya goreng? Gonne setlolo se ka bo se rekisitswe ka tlhwatlhwa e kgolo ya newa bahumanegi." Mme ya re Jesu a lemoga, a ba raya re, "Lo tshwenyetsa mosadi o, kana o ntiretse tiro e molemo, gonne bahumanegi lona nabo ka gale, mme nna ga lona le nna ka gale. Gonne ya re a gorometsa setlolo se mo mmeleng wa me, a bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho. Ammaruri ke lo raya ke re, gongwe le gongwe kwa efangele e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se yo o se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona." Ke fa mongwe wa ba 12 yo o bidiwang Judase Isikariote a ya kwa baperesiting ba bagolo a re, "Lo tla mpha eng fa nka mo lo tshwarisa?" Ba mo lekanyetsa diselefera di le 30. Go tloga foo a senka nako e lebanyeng ya go mo banela. E rile ka letsatsi la ntlha la dinkgwe tse di sa bidisiwang, barutwa ba tla go Jesu ba re, "O rata ra go baakanyetsa kae go jela tlolaganyo teng?" Ene a re, "Yang kwa motseng kwa go mokete, lo mo reye lo re, Moruti a re, nako ya me e gaufi, ke tla jela tlolaganyo mo ga gago le barutwa ba me." Barutwa ba dira ka fa Jesu a ba laetseng ka teng, ba baakanyetsa tlolaganyo. Ya re maitsiboa a nna fa dijong le barutwa ba 12. Ya re ba ja, a bua a re, "Ammaruri ke lo raya ke re, mongwe wa lona o tla ntshwarisa." Ba hutsafala thata, ba simolola go mmotsa. Mongwe le mongwe a re, "Morena, a ke nna?" A araba re, "Yo o tsentseng letsogo le nna mo mogopong, ke ene yo o tla ntshwarisang. Fa e le Morwa wa Motho, o tsamaya fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe. Mme ya tatlhego ya motho yo o tshwarisang Morwa wa Motho. Go ka bo go le botoka mo go ene fa a ka bo a seka a tsalwa." Judase yo mo tshwarisang a mmotsa a re, "Moruti, a ke nna?" Ene a araba re, "O boletse jalo." Ya re ba ntse ba ja, Jesu a tsaya senkgwe a leboga, a se nathoganya, a se naya barutwa a re, "Tsayang lo je, se ke mmele wa me." A ba tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela a re, "Nwang lotlhe ka sona, gonne ke madi a me a kgolagano e ntšhwa
a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi gore ba itshwarelwe dibe. Me ke lo raya ke re, ga nkitla ke tlhola ke nwa ga leungo le la moweine. Go tloga jaanong, go ya go fitlha mo letsatsing leo, mogang ke tla le nwang le lona le lešwa mo pusong ya ga Rre. Ya re ba sena go opela difela tsa tlolaganyo, ba tswela kwa thabeng ya diolefa. Jaanong Jesu a ba raya re, lona lotlhe lo tla kgopisega ka game mo bosigong jono, gonne go kwadilwe gatwe, ke tla itaya modisa, mme dinku tsa letsomane di tla faladiwa. Mme tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galalia. Petro a mo fetola re, le fa botlhe ba ka kgopisega ka ga gago, nna ga nkitla ke kgopiwa ka gope. Jesu a mo raya re, ammaruri ke go raya ke re, o tla intatola gararo mo bosigong jono, mokoko o isi o lele. Petro a mo raya re, le fa ke na le go swa le wena, ga nkitla ke go itatola ka gope. Le barutwa botlhe ba bua jalo. Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felong fa go bidiwang Getsemane. Fo wa raya barutwa a re, nna mfa, ke saya fale go rapela. A tsaya Petro le bomorwa Sebetio ba babedi, a ya nabo, a ba simolola go hutsafala le go tlalelwa. A ba raya a re, mowa wa me o hutsafetse thata go ya losong, nna mfa lodise le nna. Jaanong a ya kwa pelenyana, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a rapela a re, Rra, fa go ka kgonega, a senwelo se mphete, fela e se nne ka fa nna ke ratang ka teng, mme go dirafale ka fa wena o ratang ka teng. Fo a tla fa barutweng, a fitlhela ba robetse, a ba raya Petro a re, ao, a lo paletswe ke go disa le nna nako e le nngwe fela. Disang lo rapele gore lo se tsene mo thaelong. Mowa wona o tlhaga, mme nama e bokoa. A ya gape lwa bobedi, a rapela, a re, Ra, fa senwelo se sa ka ke sa mpheta ke sa senwe, a thato ya gago e dirafale. A tla a fitlhela gape ba robetse, gonne matlho a bone a ne a bokaletse. A ba tlogela, a ya gape, a rapela lwa boraro. A fela a ntse a bua mafoko ao. Jaanong a boela kwa barutweng, a ba raya a re, a lo santse lo robetse le go ikhutsa. Bona, nako e atametse, mme Morwa wa Motho o neelwa mo diatleng tsa baleufi. Tsogang, re tsamayeng. Bona, yo ntshwarisang o atametse. Ya re a santse a bua, Judase, mongwe wa ba 12 a tla, a na le batho ba bantsi ba tshotse ditšhaka le melamu, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe. Mme yo o tsileng go mo tshwarisa o ne a ba neile sesupo a re, yo ke tla mo atlang ke ene, lo mo tshware. Mme a kofa a tla go Jesu a re, dumela Rabi, a ba mo atla. Jesu a mo raya re, tsala, o tletse eng fano? Ke fa batla ba tsenya Jesu diatla, ba mo tshwara. Jaanong mongwe wa ba nang le Jesu a ntsha letsogo, a somola tšhaka ya gagwe, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. Mme Jesu a mo raya a re, somela tšhaka ya gago mo kgatlheng ya yona, gonne botlhe ba ba tsayang tšhaka
ba tla nyelela ka tšhaka. Kampo a o itlhoma ke sa ka ke ka rapela rre gore e re fela jaanong a nthomele bogolo go mephato e le 12 ya baengele. Kana dikwalo di ne di ka dirafala jang tse di reng go tshwanetse ga nna jalo. Ka nako eo Jesu a raya lesomo leo a re a lo bolotse ka ditšhaka le melamu go ntshwara jaaka ekete ke senokwane. Ke ne ke nna ka malatsi otlhe mo tempeleng ke ruta me ga lo aka lwa ntshwara. Me tsotlhe tse di dirafetse gore dikwalo tsa baporofiti di dirafale. Ke fa barutwa botlhe ba mo tlogela ba tshaba. Ba ba tshwereng Jesu ba mo gogela kwa go Kaifase, moperesiti yo mogolo, kwa ba itse dikwalo le bagolo ba morafe ba phuthegetseng teng. Petro a mo latela a le kgakala go ya go fitlha kwa lapeng la moperesiti yo mogolo. A tsena mo go lone a nna le batlhanka gore a bone bokhutlo jwa tsheko. Jaanong baperesiti ba bagolo le lekgotla le legolo lotlhe ba batla tshupo ya kako ka ga Jesu gore ba tle ba mmolae. Me ba seka ba e bona le fa go ne go tsile basupi ba maaka ba le bantsi. La bofelo ga tla ba le babedi ba re, yo o kilare nka senya tempele ya Modimo ka ba ka itsosa ka malatsi a le 3. Moperesiti yo mogolo a ema a mmotsa a re, a ga o arabe sepe. Ke eng se bao ba se supang ka ga gago? Me Jesu a didimala. Moperesiti yo mogolo a mo raya a re, ke go ikanisa ka Modimo o tshelang. Re bolelele fa o le Kriste, Morwa Modimo. Jesu a mo raya a re, o boletse jalo. Fela ke lo raya ke re, go tloga jaanong lo tla bona Morwa Motho a ntse ka fa letsogong le le jang la nonofo. A bile a tla ka maru a le godimo. Ke fa moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re, o kgadile Modimo, re sa batlelang bosupi. Kana lo utlwile kgalo ya gagwe. Jaanong lo gopola eng? Ba araba ba re, o tshwanetswe ke loso. Ke fa ba mo kgwela mathe mo sefatlhegong, ba mo kata ka matswele. Ba bangwe ba mmetsa ka dithupa ba re, Kriste, re bolelele gore ke mang yo go iteileng. Petro o ne a dutse ka fa ntle mo lelapeng. Fo lelata lengwe la tla go ene la re, le wena o ne o na le Jesu wa Galilee. Me a latola fa pele ga botlhe a re, ga ke itse seo se buang. Ya re a tswela kwa kgorong, lelata le lengwe la mmona, la raya ba ba teng la re, yo le ene o ne a na le Jesu wa Nazareta. Me a latola gape ka ikano a re, ga ke itse motho yoo. Ya re kgantele ba ba emeng teng batla, ba raya Petro ba re, ammaruri le wena o mongwe wa bone, gonne le yona puo ya gago ya go supa. Ke fa simolola go rogaka le go ikana re, ga ke itse motho yoo. Me mokoko wa kofa wa lela. Jaanong Petro a gakologelwa lefoko le Jesu a le buileng a re, e tla re mokoko o isi o lele, o be o intatotse gararo. Me a tswela kwa ntle a lela mo go botlhoko.